Langodo nyawanya selagbe fa nyadzuma be suku nyawdodu kpɔƒe egbe nyayiwo egblɔbe français gbe arabgbe gbe china gbe enye dizi le gɔmedze suku me nemake miaselagbe fa nyadzuma be ke dugã ƒe atsãmumenɔlawo edo fe Ghana cedi akpe ɖeka na nuɖuɖudzrala yiwo me edomo ɖa yike wo edze nene ƒe dzadinyenye ŋkekea ƒe mɔfiamu edzi le dukɔa me nemake miaselagbe ƒe enyadzɔdzɔ be Central tɔŋu akpɔ viɖe tso $1,500,000 le xexeme ƒe gadzraɖoƒe gã ƒe nutome mɔdodo ƒe dɔwɔwɔ me alo míaƒe nyaselagbe ŋkpɔlɔ eya ke bubuaɖoe aɖo mia gbɔ le egbe ƒe enyadzɔdzɔ me ke aɖoŋkuti míaƒe megbeda ne nyadzɔdzɔ ye enye Muslim Ewe English Dictionary ede megbe na be nyadzɔdzɔ le mia gbɔ ɖom ke enyame yi axe nyadzɔdzɔ na mi nye ŋkɔe nye Manola Noelen Chinedu. No silence ever English dictionary. Nyatepe. But see dictionary akara zonfi di pasi K. No silence ever English dictionary standard ton yeah. Standard yeah. And you know the view. And you know the view can le basic level. And you know American le SHS. And you know American le university. Allo le language you. Nenya make manya be view. E be a strong be kraha. No silence ever English dictionary. And you know ha. I'm a still make nenya be view module po. And be a strong be ha. No silence ever English dictionary. And you know mama. Nela dile ko so mad na kula. Atia place order le Amazon. Allo number can follow screen Nigeria. Open me to the can WhatsApp. Afisi African la. Nya call no silence ever English dictionary. Akwa koveno. Akpe. No silence ever English dictionary. Enyon tom. No silence ever English dictionary. Nyatepe. But see dictionary akara zonfi di pasi K. No silence ever English dictionary standard ton yeah. Standard yeah. And you know Mahama Efonu to video ade yi ekakade internet yi ayi buzz top boys ade o ade alayi tomalan o fu le nonoma fojiwo mele tema Newtown fe nana fe akwata ayi o de pia eta alebe ayi wo no nupum le Ringway Gospel Center le echoiba yitia aglobe video ede nuita wo le beduma fiona akpe akide ntuma fe zadinyenye nyemo no nyaonu fia alebe ye wo edegesi be wo tso agbedudo wo efu agbede afi yo kakana tomela yiwo wa tso aide asie edo yi ena dukokola eglobe jirudo afa agbagbaleze wo dede meso gbona nene fe duko eye wo elebe amewo na atuzo gbedudo tsotso afugbede nene fe afutawo bevieto le tsɔƒe o ye wo de egblɔ ye wo ega xlɔnu be gbeɖuɖɔ yiwo wo etsɔ kugbe le kuɖi yiwoa ahe dziɖɔɖɔ eve ne etsiza alebe dukɔkplɔla eƒonyata kple mawunya tukui tso Yakobo ƒe agbalẽ ta eve tikiri adre me ye egblɔ be xɔsedɔwɔwɔ manɔme enye enu eye wo eƒoe ɖe Ghanatɔwo nu be woatrɔ woƒe nɔnɔme eye woatsɔ woƒe ŋutsuawo ƒe agbenɔame dzi gbãe eye woahe nene ƒe dukɔa akɔ yi ɖe ŋgɔgbe hena dukɔa ƒe dedienɔnɔ kple ŋgɔgbe yi. Nemakake nyadzɔdzɔ budzina alebe amateha yiwo le sewɔtakpekpea me wotso ɖe eganyawo ƒe tedzikpɔla yi ke enye Dr. Cecil Ato Forsen nu be eza certificate of agency alo nukpatadzɔdzɔ ƒe ɖaseɖigbalẽ tsɔ eda si ɖe adzɔga ƒe dziɖeɖedzi nyaʋiʋli nyui aɖeke manɔme yi ena deputy rank member le energy committee me Collins Adomako Mensa egblɔ be dziyiyi eye toa wo exɔ le mɔmemi ƒe adzɔge mea ezɔ ɖe
dodoma ke etsi yi wo etsɔ va le sɔdagba ƒe zimamlɛtɔa dzi hena dziɖeme ƒe eyiyi kpui ke wo exɔxɔm alebe sɔdagba ada asi ɖe ɖɔɖɔɖo yiwo wo ewɔ be woadzi mɔmi ƒe adzɔga yi wo exɔna ɖe mɔmi dzia dziɖedzi nene ƒe gaya edzi ɖe dzi tso Ghana cedi pɛtsoa bla vɔ ene va ɖo Ghana cedi ɖeka kple pɛtsoa bla 93.3 le lita ɖeka me ena dziɖuɖua kplɔ be dziɖedzia enye be woadzudzɔ mɔmi ƒe asitsatsa le duta eye woakpɔ ga atsɔ ahe ŋusẽdɔwɔƒe ƒe efewo gake amade hayo le sɔdagba ma egblɔ be etsitre ɖe nene ƒe ŋugbe yi dziɖuɖua edo be ya aɖe adzɔgawo dzi akpɔtɔ eye ya aɖe agbenɔnɔƒe dasezãwo dzi akpɔtɔ le nu le dukɔ me alebe adomako mensa egblɔ be dziɖuɖua le eƒe ame yiwo de ha le sewɔdagba me zãm tsɔ le sea wɔm kabakabae yi ena amemade ha yiwo le sewɔdagba me etetɔ ɖe edzi be adzɔga ƒe ɖoɖo yiwo kpɔa ŋusẽ ɖe mɔmi ƒe asi kple agbenɔnɔƒe dadada dzia ehiã ɣeyiɣi geɖe wu hã hena nene ƒe ŋkulele ɖe wo nu nyuie kple dukɔa ƒe susu tsɔtsɔ ave ne maka kɔge ɖe nyadzɔdzɔ bubu dzi na mi ale be sukunyawo dɔdzikpɔƒea egbenya yiwo egblɔ be francais gbe arab gbe kple china egbe nye zizi fifia le gɔmedze sukuwo me le nyateƒe aɖe yiwo eɖeɖe go le etsɔ yi va yi dzia dɔwɔƒe egblɔ be nusɔsrɔ̃ ɖoɖo yiwo nu wo etrɔ asi le azã Ghana gbewo abe gbegbukpɔkplɔ yi ke enye míaƒe Ghana gbe vevitɔ yiwo woatsɔ afia nu tso kindergarten va se ɖe gɔmedze suku etɔ̃lia yi ke nye DHS me ene be woakpe be nene ƒe nu ya na akpe ɖe ɖeviwo nu woasrɔ̃ wo tegbewo nyuie wu alebe tso gɔmedze suku enelia va se ɖe gɔmedze suku adelia dzia woazã Ghana gbewo kple English esia. Sukudededɔwɔƒe ɖe eme be francais gbe arab gbe china gbe kple ɖotagbe bubuwo mezu zidzidzi le Ghana ƒe gɔmedze suku ƒe nusɔsrɔ̃ ɖoɖo si wotrɔ asi le si wodo ɖa la nu o. Sito vovo na nya siwo le kakam le hadome nyatakaka dzraɖoƒewo. Le subɔsubɔha la ƒe nyanu la, Ghana gbe anye nufia mɔnu vevietɔ tso ɖeviwo ƒe suku va se ɖe gɔmedze suku etɔ̃ me be woado ŋusẽ agbalẽsɔsrɔ̃. Akɔnta bubu kple susu ƒe tsitsi ɖe ɖeviwo me. Tso gɔmedze suku enelia dzi va se ɖe gɔmedze suku ade dzi, woazã Ghana gbe kple English gbe sia abe nufiafia mɔnu ene be woakpɔ egbɔ be tɔtrɔ yi suku kɔkɔwo me nyuie. Subɔsubɔ hã la te gbe ɖe edzi be sukuviwo siwo di be yewoasrɔ̃ wukue woatsɔ dutagbe siwo dome francais gbe arab kple china gbe hã le. Ana be nusɔsrɔ̃ siwo wote ŋu atia ene. Woƒe anyinɔnɔ anɔ te ɖe nufiala bibiwo ƒe anyinɔnɔ kple nusɔsrɔ̃ ƒe dɔwɔnu nyuiwo ƒe anyinɔnɔ le suku ɖekaɖekawo me dzi. Woɖoe be numekukua nakpɔ dutoƒo kpɔ susu tɔtrɔwo gbɔ eye woana kaka ɖe dzidzilawo be womewɔ dutagbe aɖeke wònye sedziwɔwɔ le nusrɔ̃ɖoɖo si nu wotrɔ asi le la o ta. Alebe ma adaze ɖe nyadzɔdzɔ alebe Ghana ƒe gadzraɖoƒe gã etsɔ eƒe ganyawo ŋuti nunya doa yi ɖe St. James Seminary Senior High School me le Tunani alebe ŋkeke ɖeka ƒe ɖoɖoɖae enye ɖoɖoa enye be Bank of Ghana ƒe ɖoɖo be ya afia sɔhɛwo kple nene ƒe nufialawo ale yi woawɔ ganyawo ŋuti nyametsotso nyuiwoe ƒe akpa aɖe yi aƒetɔ Emmanuel Ansu Dziabɔ yi tso ganyawo ƒe kelili dɔwɔƒe nɔ nu ƒom na Bank of Ghana egblɔ be wo etia suku ewo le
fonu ŋutɔme alebe hena ƒe eku ɖe gadzadzraɖo kple gadede atinu ɖe dzesi gadzikpɔƒe yiwo mɔɖegbalẽ me ele o alebe asaƒoƒo na nene ƒe ametafatafa kple pɔnzi ɖoɖowo kple ale yi woato nyatakawo nenye be kusiwo domo ɖe eta yi enawo efia nene ƒe sukuviawo ale yi ke woalé ŋku ɖe Ghana ga yi ke nye Ghana cedi ga ŋutɔŋutɔwo nu be woaɖe ga yiwo wozãna tsɔ ɖe ɖɔlina nene ƒe egayɔdzi akpɔtɔ le dukɔ me yi ke ena Bank of Ghana ena dodokpɔ yiwo ewɔ do ŋgɔ kple eyiwo ewɔ le emegbe etsɔ dzidzi nene ƒe nusɔsrɔ̃ yi ke srɔ̃m ɖeviwo le alebe nyati bubuwoe enye gadodo le agbanɔmeti me nemake gadodo le fonuwo dzi kple kuvi yiwo dona tso wo eme nenye be wo edo nene ƒe egayɔ fi na sukuviawo egblɔ be kpekpe kpe ɖe yewo ŋu be yewo hã yewo teŋ ese ega gɔme nyuie wu alebe dukɔa ƒe gadzraɖoƒe gã egblɔ be ya ayi edi azã radio nemake TV hatome nyatagadzraɖoƒewo kple suku esraxɔwo atsɔ atu dukɔmeviwo yiwo enya nu tso eganyawo nu eɖo. Nemaka ƒe Nyadzɔdzɔ tia alebe akeŋsue du ƒe sewɔtakpemenɔla yi ke enye Kennedy Ɔsɛ Nyako ɖeklemi Ghana Cocoa Board ƒe ese yeye yi edzi sewɔtakpe edasi ɖo le dzinu adre ƒe ŋkeke bla etanu ye egblɔ be ese ehemɔ na koko agbledelawo be woagazã woƒe anyigba na nu bubu aɖeke tsɔ wu koko agbledede alo nuwo gbogboga eɖɔɖo wo eme. Hakim Swedru ƒe sewɔtakpemenɔla Kennedy Ɔsɛ Nyako ɖeɖiklameɖoɖo siwo le Ghana kokodɔwɔha Cocoa Board ƒe sewɔtakpekpe ƒe seyeye si dzi woda asi ɖo me eye wòxlɔ̃ nu be woate ŋu atsɔ koko agbledelawo ade nyadrɔ̃ƒe me ne wotrɔ woƒe kokogblẽwo wozu zaza bubuwo. Eʋli nya be sea do seɖoƒe na agbledelawo kple anyigbatɔwo ƒe gɔmenɔamesi be woatso nya me le ale si woazã woƒe anyigba nu madzemadze. Le sewɔtakpekpemetɔ la ƒe nya nu la, seyeyea bia be woazã koko agbledenyigbawo hena koko ƒe agbledede alo nuwo gbɔgaɖoɖo ko. Egblɔ be ame sia ame si aku koklogble aɖe me hena nɔƒe, asitsatsa alo agbledede bubu ate ŋu adze ŋgɔ senyawo, aɖanye ame ŋutɔtɔ tɔ, ƒome ƒe anyigba alo zikpui aɖe tɔ hã. Kennedy Ɔsɛ Nyako gblɔ be ɖoɖoa nye nunɔamesi ƒe gɔmeɖoamesi dzi dada eye woabia be woagbugbɔ ŋku alé ɖe sia nu. Eƒe nyawo va le esi sewɔtakpekpeme da asi ɖe Ghana kokodɔwɔha ƒe sewɔtakpekpe ƒe 2026 dzi si di be yewoado nusẽ koko ƒe dɔwɔƒe ƒe dziɖuɖu aɖo Cocoa Board be wòanye koko ƒe asixɔxɔ ƒe kɔsɔkɔsɔ ƒe ɖoɖowɔla le senu eye woato ɖoɖo si anɔ anyi ɖa ʋuve hena Ghana ƒe koko dɔwɔƒe dzikpɔkpɔ. Alebe makɔ age ɖe Nyadzɔdzɔ tia alebe geŋutɔme ƒe sewɔtakpekpe edo ƒe na nuɖuɖudzrala yiwo le Rolling Spark Ghana City akpe 1 le eyiwo edzra nuɖuɖu le dukɔa ƒe dzadinyenye ŋkeke edzita yi ene gedugã ƒe aƒemenɔlawo ƒe sedziwɔwɔ ƒe ƒuƒoƒoa eɖe tohehawo ɖe go le teƒea eyi nudzralawo eŋe aɖaba eƒu nena ƒe mɔfiame dzi be woatu woƒe dɔwɔƒeawo aha awɔ ɖeka awɔ dzadinyenye dɔwo vɔ megbe hafi avu nene ƒe dɔwɔƒeawo yi ena Accra Metropolitan Assembly menɔlawo wo egblɔ be nene ƒe tohehawoe enye be woatsɔ ahemɔ na amewo be woagaŋe aɖaba aƒu dzadinyenye ŋutisewo dzi ake o eye woana dukɔa na ado alɔ dua
gede wu ale be sɔhegbe exlɔ̃nu be to hema ke yi na ame sia ame yi ada ɖe nenem ƒe dzadzɛnyenye ŋutisewo dzi le kamedede yiwo egbɔna me le etsɔme nu ye wo eɖo dukɔa ƒe dzadzɛnyenye ŋkeke be wòana dzadzɛnyenye menɔnyawo na anyo ɖe edzi le Ghana dukɔa me godoo atɔ te nenem ƒe gbeɖuɖɔ tsɔtsɔ ƒu gbe ɖe vovototo manɔmetɔe eye woade nusrɔ̃me ƒe dzadzɛnyenye menɔnyawo ƒe dziƒo na nenem ƒe ŋutsuametɔwo le Ghana dukɔ me egodoo. Akɔge ɖe nyadzɔdzɔ dzina ale be Ghana liƒo dzikpɔha yi nye Commissioner General Major General Anthony Ntem ye enɔ ŋgɔ na wo yi ewu ŋkeke atɔ ƒe sesẽxɔ le liƒo dzi dukɔwo me le oti ŋutɔme nu yi ena ƒuƒoƒoa yi KJB Nkwanta South kple Nkwanta North be woalé ŋku ɖe liƒo ƒe zɔtiwo nu eye woato ƒo afi ma nɔlawo alebe le gbegbeawo emea amewo bia be woawɔ mɔ nyuitɔwo nenema ke afi ke le ƒo dzi kaɖoɖo tsi lãmesẽnyawo gbɔkpɔkpɔ nenema ke hã sukuwo ƒe anyinɔnɔ nenema ke asitsaƒewo kple dedienɔnɔ geɖe ewu yi ena agbledela yiwo le Chilinga gblɔ be yewodzɔa afɔ gavovo ene sɔŋ hafi eɖoa asime yi me Tindzase nɔlawo bia be woato kpasa kɔ yi ɖe Tindzase ƒe mɔdodoa ne yewo kaba alebe aʋasɛgã Ntem da akpe na nenem ƒe ŋutsuametɔwo ɖe Ghana ƒe liƒo takpɔkpɔ ta eye wo edo ŋugbe be dɔdzikpɔha awɔ dɔ kple dziɖuɖu dɔwɔƒewo kple ŋutsuame ƒe dawɔƒewo atsɔ akpɔ nyawo egbɔe yi ena ƒuƒoƒoa edogo dedienɔnɔ dɔwɔƒeawo hã le liƒo dzikpɔƒewo be yewoaƒo nu tso nenem ƒe liƒo dzi dedienɔnɔ ŋusẽ kple ŋusẽsẽ kple asitsatsa bɔbɔe enu na nenem ƒe dziɖuɖua alebe woate ŋu ada asi eme na wo alebe dɔdzikpɔha eƒo nya ta be yewoaga akpɔtɔ atsɔ yewo ɖokui na liƒo dzikpɔkpɔ nyuie kple liƒo dzi ƒe dedienɔnɔ kple eƒe ŋkɔyi le Ghana dukɔ me. Nemaka kɔkɔ ɖe nyadzɔdzɔ bubu na mi alebe Ghana dukɔa ƒe electric dɔwɔƒe yi nye Electricity Company of Ghana eɖe gbeƒãe be yewole ɖoɖo wɔm be yewoaɖo asi electric ŋusẽ dzi le Volta kple oti ŋutɔme ƒe akpa aɖewo le mɔɖaŋu nunya ƒe vodada aɖe yi le transformer aɖe yi le Briscoe asikpe box supply point nu ta yi ena ECG dɔwɔƒea egblɔ be agba dzikpɔkpɔtɔe nye be woakpe ɖe dukɔa ƒe ŋusẽɖoɖoa nu be wòali ke eyime mɔɖaŋudɔwɔlawo le kufia ɖɔm ɖo alebe akpa gbãtɔ edze egɔme tso fiẽga ade le etsɔ yi va ya di va se ɖe giga ade egba alebe ŋutsu yiwo nu wo egblẽ nu le ye edometɔ aɖewoe enye Ho Technical University, Smith Flat, kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒe gã le eho nenema ke hã UHAS main campus ƒe akpa aɖewo Fando Township nenema ke hã Hɔƒɔe ŋutɔame kple Jessican Abutia Fetoe Dave nenema ke Wumenu kple ŋutsu yiwo eƒoxlã enu wo egblẽ nu le alebe akpavevi tso akpa evelia etso nenem ƒe etso efie ga ade egba va se ɖe di ga ade le blada etsɔ yi ke nye etsɔ yi egbɔna ye woaga asi tso yi alebe ŋutsua yiwo nu wɔ agblẽ nu le egba si nyi ga ade ya yɔwoe enye dometɔ aɖewoe enye Ho Central Market Kpeŋue Takla Bodzo Alavanyo Nkonya Kwame Krom Kleƒe Diabi KJB Nkwanta Hɔƒɔe kple Jessica ƒe akpa aɖewo nue wɔ agbe nu le fiega de ya tutu le egba me alebe ECG dɔwɔƒe eku ɖe le kuku ɖem ne nenem ƒe kuɖenama eta eye wo egblɔ be mɔɖaŋudɔwɔlawo le dɔ wɔm kplikpli kple Briscoe be woagbugbɔ nu yiwo woatsɔ ana akaɖi na ava kaba ɖom eɖo eye wo eƒoe ɖe asi siwo
nu be woagbɔdzi ɖe anyi. Ayabuna sekwen koloma aga goda nyadzɔdzɔ dina ni ala ba University of Health and Allied Sciences siganya UHAS sukwa wo so he wo atika body wo zaza pa tabli pa wa achanu wo hati wo to apoku yo la atika mwa mawo alo gbafi zaza menu aye wo to alo amayo nu wo agbanu gada atwe ala ba wo awa na ya la UHAS Basic School pa sukunu wu kaka til alaba pro vice chancellor professor Frank Edwin ye akweda wonu ba wa award kla balala ye wa akpada amayonu numa mawo la nucho chaba choba wa jivo na mafa amayo alo wa adu fonu la wonu alaba wo agbeba na wa aka akpada na namfa amayo nu ba wa ha wata atijo agbefo anono Lamesekpli jojomenitinunya siwohu do fumekple University UHAS tedo asina so hefe atike vodi zaza fe tablila wo fe hachuchu yeye adebe wa ho ngole abawo nyawome chochitre de atike muame zazanu le sohe odume eye wado alo amedika de kasibo atike muame zazafe nu muame gblenu le la oje dodo sia ogomele UHAS gomeje sukufe akpedada sukunu wo kple kafukafu nkeke gbanto ASBC sukunu wo la kple gomeje suku enyi bubu si wo le ho tumela bogome wona gaga mesi wo blinyala to nkeke evefe nu sosro sinu UHAS wodododo le nu wo adu kple atike fondi jikpoha na kome abe dowo na siwo deje si dukwa wo dome atike fondi zaza kple asichacha mano senu fe nkeke fe akpade ene keke nana kude afoku siwo le atike fondi zaza metatia siwo nu agbanu ameji le wowo kple agbenono sime lamesele dodo de ngo esi UHAS pro fe dukplola gan fe kpedengto nufiala gan Frank Edwin no dodem na wo tablila wo la efuede wo nube wafianu wo hati wo cho atike muame zaza fe ngbegble le wonu esime wo le dome totro demfia amesi wo le avuwon kple muame to jide fona wo be wa dibe wa gbogbo yewo awo cho be wa fodi yewo atike vodi jikpola fe kpedengto Millicent abinamafo silena ko ha de jifona sukuvio be wanye kpedengto nyue dola wo le wo fe suku kple nto wo me uho sedi gbalensi wo chi UHAS kple na ko dasido deka eye wo do ngbebe yo wa vli awo kple atike muame zazanta la fisi wo po yo do ki wo le America $1 million alafa ato alabeso ta gbemenola afato Gabriel Roosevelt hotel ye club tiatia ya club na ple ntoma jodi papa toji Addison Monye edo alabe do atramo yo at kilomita akpe de ka bla atondo le do kwa me kodo aye wo adrebe ntoma ntoma wideke yo le gota ntoma yo do me central tonha ale akpo bidacho eme na afato hoto club na fa mo ana wa aten agade atio mele yawo kata acho agblewo afoku kple asitafo ada nu yiwo nu wo abu la fa yi megbe ji akoto eye wa ana amewo kple adonu fa bubu na anyo de eti
ye wo egblɔ kpli be ana ganyawo ƒe mɔnukpɔkpɔ geɖewu na asu agbledelawo, asitsalawo kple ʋuɖolawo esi ye wo eda akpe na ame yiwo ekpɔ gome le eme eye wo edo ŋugbe be yewoawɔ dɔ kple dziɖuɖu kple sewɔtakpe be yewoakpɔ gbɔ be wo ewɔ dɔa dzidzedze etɔe. Magre gbetsanya dzɔdzi na mi alebe tiƒe sisi ƒe yi mede tiƒe sisi ƒe yi me ede amede amedziwo kple nya yi amewo ekpɔ gome le wɔna me egblɔ be mɔɖaŋa yi gblẽ nu le ehodzɔme ƒe agbatɔʋu dzeƒe gã le dzadze nyenye kple ƒe lãmesẽ ƒe afɔku gãwo hem ve yi ena be nya ya domo ɖa le National Youth Authority alo dukɔa ƒe sɔhɛwo ƒe dɔwɔƒea ƒe dzadzinyenye dɔwo eme le nyitsɔ memli ɖagbe. Asitsalawo, mɔzɔlawo kple ʋuɖolawo gblɔ be tsiƒe sisi nyuie le Whole Main Lorry Station alo lɔri dɔwɔƒe le dzitsim ɖe dzadzenyenye kple tsidodo ƒe afɔkuwo nu le dzitsim ɖe edzi. Nutɔametɔwo gblɔ be tsidzaƒea siwo xɔ dzo kple tsi siwo ƒoxlã ʋudzeƒea na nɔnɔme si me lãmesẽ mele o, si na ʋeʋẽ madamedziwo eye wona nudzodzowo ƒe vidzidzi teƒe. Ne tsidzadza gãwo le dzadzam la, tsidzɔƒe si mebɔ o la nana tsiƒuaƒu si gblẽ ʋuɖoɖo dɔwɔwɔ me. Egblẽ nu le dɔwɔƒe nu eye wònana ʋuɖoɖo sesẽna na mɔzɔlawo kple afɔzɔlawo. Asitsala geɖe le biabiam tso ho dumegã ƒe sewɔtakpekpe kple tsiɖuɖumegã bubu siwo ku ɖe nya sia nu si be woaɖe tsitoƒe ɖa kpata, woana gbeɖuɖɔwo zazã nanyo ɖe edzi eye woagbugbɔ aɖo tsitoƒewo ɖo be woaxe mɔ ɖe tsiɖoɖo siwo gbugbɔna dzɔdzɔmenu eye woakpɔ dukɔa ƒe lãmesẽ ta. Woxɔe se be nuɖeɖe nyawo me kaba ana dzadzenyenye nanyo ɖe edzi eye woana dedienɔnɔ nanyo ɖe edzi le dɔdzikpɔƒea ƒe ʋuɖoƒe siwo amewo sugbɔ ɖona ʋu le dometɔ ɖeka. Matsɔ age ɖe Nigeria dukɔ me alebe Ogun dukɔa ƒe dziɖuɖua ede Ogidzo ƒe ŋutsua ƒe nenem ƒe nyadzɔdzro alo nudzadzraɖowo gɔme le nenem ƒe gakpekpe yiwo me aɖi le yi tso batriwo gbugbɔ gazã me ta ena wole dzadzenyenye me dɔ yawo wɔm nenema ke be yewoatsɔ akpɔ amewo ƒe lãmesẽ menɔnyawo eta alebe dodokpɔ yiwo Ogun ƒe dukɔa ƒe ŋgɔme gakpɔha ewɔ eɖe fia be gakpekpe yiwo me aɖi le anyigba, etsiwo me, yame kple ame yiwo ƒe amewo ƒe eʋu me yi aɖi yawo gblẽa nu le amegbetɔƒomea nu yiwo eɖe egblɔ alebe vevietɔ na ɖeviwo kple eƒunɔwo yi ena dɔwɔlawo le gbeɖuɖɔwo yiwo me afɔku le yiwo woyɔna be slag yiwo wotsɔ ku gbe ɖe nenem ƒe sediwɔwɔ manɔ eme kɔm ɖa le tsiɖɔɖɔƒewo alebe dziɖuɖua egblɔ be batri dɔwɔƒewo hã wo hlɔ nuwo be woazã mɔ yiwo nyo wu alebe woagagblẽ nu gbo aɖe
adekale dukwanu yi na diudmaga abonyata be wa ahetona do for the said yi ma wode ese kula do chile dukwamo yode eklo anya fina sa kla anu palao ko gbadu me hevana mila egbefe anya zome wa afima azola miagboa ma agatunya jojnami alabala egbefe nya zo ami sebe gen duga for assembly manolawo adof Ghana city akpede kana nududu jala yiwo da le nana for dukwa for jajanya nkaga for mofia mo aji ma ka harin sala egbefe nya zo mabe Central Tong a video to $1 million alava aton la hama fa gadaro faga banuto mo to do woman na maka mi sele gba fonya zo be suku nya oto di papa egbe nya yiwo egbe français egbe arab egbe china egbe anya dizi la goma de suku me ba gbe do ba jiwo anu anya fina sele gba nkolo ebe gwabe ma bana mi la egbe fonya zo me kana adon ku na don ku be Muslim aware English dictionary awe de magbana banya jola mi agbodum ka anyama yi hanya jovana mi nyanko enye imanola nuole tinaku maklame Muslims ever English dictionary ya tepe but si dictionary akara ka zo afi e pasi k Muslims ever English dictionary standard ton yeah standard yeah and you know the view canola basic level and you know Americanola SHS and you know Americanola university allo language on nanya make manya be view e be a strong be kra Muslims ever English dictionary and you know ha am still make nanya be view mo jura po and be a strong be Muslims ever English dictionary and you know mama yala dinle ko so madana na kula atia place order le Amazon allo number can follow screen Nigeria open to me to the can WhatsApp afisi african la nya call Muslims ever English dictionary akwa koveno akbe Muslims ever English dictionary enyonto